بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلين كي يقق ألف ققاري خنين فولا كاميرا خنات الندى وچاجرتن بقى رمضان قويا صدفا أرآن تنولين الحمد لله رب العالمين. نبي محمد عليه الصلاة والسلام hoggaanii fi baatiin ramadaanaa asseente taatee jajjabduu sadimoo afurtu tahaaji. Mee hadiisa san waliin laallaa gama keenya qalbii deebisa. Nabiin alayhi salaatu wassalaam hadiisa ibnu maajahan gabaase kan abi hureyra irraa deemu keeysatti إذا دخل أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وصفدت الشياطين فنادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة من رمضان. مي حديث خنا هنوهم وان أداتي هقاني في جلقبة هلك رمضان سنته رب العالمين سبحانه وتعالى هلا جنة مرني بنا هلان تك إران شفمتو hulaa ibiddaa cufani cufa hulaan takka irraan banamtu. Eegas booda mattaafaraalee shayxaanaa marani hidha. Samboodaan lallabbiin lallabama takkam jettu yaa baaqiyal khayri aqbil, yaa nama duraanis khayrii dalagu ha khayrii dalaguu jaalatu aqbil as garagali. Wayaa baaqiya shar, yaa nama hamtuu dalagu hawjiinsaadhaa hamtuudha aqusir, hamtuu seesan irraa dhaabbadhu. Hulaan jannataa banamtee ta ibiddaa cufamtee jirti. Arraan tana hujii jannata seeneeytu eegatti qabdi. Asumaan jannata seeni waan juu ergaa kana gartee taatee akkanaatu gaggeeffamaa ji. Kana eega hulaan jannataa banamte irra guyyaa sadaffaa jirre jechuudha. Kanaaf rabbiin xikmaa addaatiif godha. Warri duraan shayxaana jala ture, shayxaanni if jala galchee ture, baatii tana keessa jalaa bilisoomee wulii shayxaanaaf irraa hambisuu danda'a. Hulaa jannataa tabanamteef tanatti hafee ta ibiddaa ta cufamteef irraa cufee itti fufuu danda'a. Tanaaf rabbiin baatii leenjii tana umrii keessa nuuf kaa'ee waggaa tokko keessatti taraa takka nu dhufti. Kanaaf obboleeyyan kiyya haa irraa fayyadamnuun isiniin ja'a. Wanni namni ramadaanaan simatu waa shani. Shanan tokkoffaa salaata fardiitii fi sunna irratti ifachuu. Kuma nabi alayhi salaatu wassalaam hadiisa sayya muttafaq keessatti man qaama ramadaana iimaanan wa ihtisaaban ghufira lahu maa taqaddama min dhanbihi. Namni ramadaana dhaabbate rabbiif jecha diliisaa akkanuma rabbi dhiisaaf osoo naa dhiisii hin jenne rabbiin dhiisaaf ije. Khatti aanuu baatii tana keessa kennaa baay'achuudha. Ibnu Abbaas irraa deema kunis hadiisni muttafaqii kaana nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ajwada annaasi bilkhayri min arriixi ilmursala. Nabiin qilleensa qabamee gallakkifamerra khayrii keessa daddafaa je. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. يرو جبريل كنا مدرانو أممت أرجادا يرو رمضان كان الرا أرجادا جي خنافو باتين تم باتي أرجماتي وانك أبان كنچو إچو باتي تنغيس تسانتي أنتم مالي جنان قراتي قرآنا أكما حديثة خنغيس جروتي حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. يرو جبريل كنا مي جبريل وجين قرآن درسي قدو يجو خناف Quraana nutis hedduu deddeebisnee baatii tana quraana qubsuu qabna. Tana kan dhaamsi kiyya kan qabxiilee tanarraa sadaffaan jechuudha. Afraffarran maali jennaan baatii tana keessa i'tikaafa taa'uudha. Hadiisni kunis saxiiha. Nabi alayhi salaatu wassalaam kurni boodaa hoggaa seene gama gartee masjidaa galee i'tikaafa taa'aa ture jedha. Tan xumuraatami jennaan baatii tana keessa umraa godhuudha. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam umratun fi ramadaana taqdii hajja aw hajjata macii. Umraan ramadaana keessa ati gootu hajjiidha siiqixxooyti takkaahu akka nama hajjiina wajji godheeti. Kanaaf waan namni ramadaanaan simatu babbareedduu tana itti fayyadamne hojiirraa oolfannuun dhaamsa kiyyataa insha Allah. Baarakallahu fiikum wajazaakumullahu khayran. Dhaamsa kana isin bira kaayadhee arra kunoo baha Oromiyaa aanaa Baabbilee araddaa ibaadaa gammachuu keessatti argamna. Ganda araddaa jala bakki ollaalaa jirtan san bakka duraan jaldeessi galaa ture kunoo gaa rabbiin akka fedhu qaba. Jaldeessi sanillee xiqqaata jan garuu ni jiran ammallee ni jira. Ol bobbaha duraan akkana gabbobbahaa ture goda jaldeessaa janiin gamanaanis
ooyiruu Muhammad Aammee akkasumatti ooyiruu Usmaan Umar gamanaan ooyiruu Abdurrahmaan warri biyya beeytanii beeytanii bakka san egaa qiiqqeen jaan goda jaldeessaa jechuudha. Kanaaf inshaallah har'aaf hanguma kana nu guddifadhaa hanga yoo rabbiin fedhe walitti deebinuu nagaya rahmaan keessanaaf jiraadhaa. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'aalaa wa barakaatuh.